Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytat: "Men qara'a ayeteyni min ahiri suratil Bakara fi leyletin kefetahu." Kimde kim Bakara suresinin akırkı iki ayatın bir tündün içinde tündösü okuy turgan bolsa, al iki ayat al adamga jetiştүү bolot deydi. Uşul hadiste kefetahu iki ayat al adamga jetiştүү bolot degендин köptөгөн manileri var deydi ulamalar. Kefetahu degen söz uşunday bir söz, öz içine köptөгөн manilerdi kamtıyt eken. Emneden jetiştүү bolot al adamga? Kantip jetiştүү bolot? İki ayatta okuysuz. Bakara'nın akırkı iki ayatın. Amener Resul'den başlap ayağına çeyin. Jarım betten biraz köyrök. 2 minut vaktiniz ketet. Gün sayın tündösü okuyunuz uyuңuzdan. Oşol uydan cin şeytanlar bari kaçıp çıkıp ketetken. Kafatahu degenin manisi al iki ayat jetiştүү bolot. Oşol tünü menen bul adam ibadat kıldı degen soğupka jetiştүү bolotken. Kafatahu degen dağı bir manisi oşol uyga, kaysı uyda oşol ayat okulsa, al uyga jamandık kalap, ziyan jetkürүүnü oylop жүрgөн adam düşmandardın jamandığından saktooga jetiştүү bolotken bul iki ayat. Kafatahu degenin manisi bul iki ayat oşol uydagilörgө köralbastыk kılıp жүрgön, ayla amaldарды oylop жүрgön köralbastardын köralbastыгынан saktooga jetiştүү bolotken. Jana da kafatahu degenin manisi oşol uyga cin şeytandardın, jana sıyqırçılardın, közü açıktardın ziyan jetkirip, ayla amaldardı kılıusundan jetiştүү bolotken. Büt cin şeytandardın, sıyqırçılardın bardık jamandıklarından Allah Taala uşul iki ayat arkılуу saktap koyotken tuğanlar. Jana da oşonday эле gün sayın erteң menen jana keçinde 5 minut vaktыңыз ketet. 5 minut болгону. İhlas, Falak, jana Nas sürösün. 3 joludan okuysuz, özüңүzгө dem salasız. Allah sizi bardık jamandıklardan, balelerden saktap koyotken. Allah bardığınızga aytılgan sözlerге amal kılууга мүмкүнчүлүк берсин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.